Thokozani bogogo nomkhulu igama uVusi Mabunda umhlabe Mabunda umuhla kacala umuntu ubheka bonke abamcala egojana lamanzi uVusi Muzi ovusa imizi yamanye amadoda bogogo nomkhulu namhlanje uzovusa wakho umuzi. Sikhuluma ngendaba ebucayi namhlanje, indaba ethinta ukuhlola ubunzima thina njengabantu abasebenza ngabantu like ama traditional healers or noma mhlambe abantu abahlolayo. Sinokuthola ubunzima when it comes to telling the truth. Kunzima ukukhuluma iqiniso. Kodwa akukho nzima ukukhuluma iqiniso. Into enzima ukukhipha iqiniso bese lo muntu loyo omtshela iqiniso kubuye kube nzima futhi nakuye uku-accepta iqiniso ngoba uthola ukuthi kwesinye isikhathi mase kumele sikhulume mhlambe noma ngaba si-involve umndeni, uyobona mhlambe usesigodlweni ukuthi ayihlali kahle kulo muntu, but ngoba wena usuke usemoyeni, usuke wena ula ukhona, usuke ungamele amathonga wakho, then kuba ngathi mhlambe awunaki ukuthi kwenzakalani. Yabona, especially if mhlambe mase sikhuluma ngobuthakathi uthi uyabheka lowo buthakathi buphuma khona lana emndenini, into enzima leyo kakhulu ngoba uzothola ukuthi umuntu ajike angasazi ukuthi manje mkhulu ngichele kulabantu, manje mkhulu labantu ngiphume kubo. So it's very difficult ukuthi nathi si suggest ukuthi phuma emndenini. It's not wise nakhona ukuthi uthi umuntu aphume emndenini. And uzothola ukuthi kwesinye isikhathi lo muntu owenza lezi zinto lezi azenzayo kuwe noma mhlambe emndenini kwamanye amalunga womndeni usaphila namanje. I think it's better if lo muntu akasekho ezweni. So it's much difficult if lo muntu usasekhona, because kwesinye isikhathi wena njengomuntu ohlolayo, like you still have to uphenduke umuntu mhlambe umele abe advisor. So once waphuma emoyeni, then mele ubuye uadvise futhi ukuthi yabona mase kunje lempi uyilwa kanje nakanje. So like into engichaza ukuyisho ukuthi wena obukele manje, wena mbukeli, it's very important ukuthi mawuyohlola, be prepared. Prepare yourself for anything onokuyizwa, because you might find ukuthi lo muntu ohamba naye ngaleso sikhathi, umngani wakho, umuntu okugangelayo. Mina mase ngisemoyeni ngizomkhipha injalo vele into ayijiki. Mina mase kuhlolwa ngizomkhipha lo muntu loyo vele njengomuntu ogangayo. Nanoma ngike ngimbize ngegama, kodwa kuzoba khona impawu ezishoyo ukuthi yilo muntu ohamba naye. Yabona, kwesinye isikhathi mina ngimboni umuntu la ngaphandle, mina ngiyakhuluma nje, ngiyakhuluma, umoya uyehla umoya. Then how do you deal with that situation ekutheni ubatshela ngomuntu ohamba naye kuyoliwa noma kwenzakalani? So iyo into engisho ukuthi you have to be prepared mawuyohlola, because kungenzeka awuphumeleli namhlanje, inkinga zakho ziningi ekhaya, kunama problems amaningi, kunalento lena ebizwa nge-black tax. Kanti leyo black tax leyo, it's not normal, it's not kuwe, it's man-made, it's happening forcefully. Kukhona umuntu oyenzayo, asithi mhlambe umzali wakho, because like izinto ezenzakalayo vele lezi thina uma sesihlola. Uthi uyabheka uthola ukuthi wena imali ayihlali, ucabana nomfazi every day just because wena uma wakho wakwenza ukuthi usupport ekhaya. And yena ke wenza vele ngoba mele enze mhlamba abona ukuthi cha, abantwana bami angikwazi ukuthi mhlambe umntanami yedwa, bese kufike omunye umfazi athathe umntanami, then ahamba yomsupport kubeni kube ngimkhulise kanzima, ngamkhulisa ngalendlela engimkhulise ngayo. Yayizwa lento.
So manje ke uyofila kanjani masothola ukuthi umzali wakho uma wakho vele wahamba wayofuna into emntwini ukuthi wena mawubuye ekhaya uzosupporta every month, if uhola ngeviki, every week, every fortnight. So if awukho strong wena uwedwa like mentally izokubreaka lento ngoba uzobe uthole indaba ebekungamelanga uzithole noma mhlawumbe uzobe uthole indaba ezishaqisa umzimba ngoba ninomfazi niqabana nje kungenxa yomzali wakho noma mhlawumbe so wahlukana wadivorce wahlukana nabantwana bakho just because kunomzali involved. So unzima nakithi lo msebenzi lo wokuthi sihlole, but thina iqiniso sizolikhuluma, then we will make sure ukuthi we advise as well, because as much as sihlola kuye kube khona amandla woku-advisa. Sinawo amandla woku-advise. Okay, ngikhulumele mina nginawo amandla woku-advisa. Ngiyakwazi ukuthi ngi-advise umuntu ngimenzise into e-right. Ene okubuhlungu ukuthi thina la esigodlweni asijudge whether uze ukuzodlisa umuntu wakho, whether uze ukuzofuna umfazi wesi-2, whether uze ukuzoyenzani, but kukhona into esingazenzi, kukhona into mina engingayenzi. And if into angiyazi ngizosho kahle ukuthi ayilecha angiyazi le, but if ngiyakwazi ukuyenza ngizotshela ukuthi ngiyakwazi ukuyenza, but angeke ngikhona ukukwenzela wena, because kukhona ezinye izinto esikwazi ukuzenza but ukuthi it's not necessary ukuthi singaze sizenze ngaleso sikhathi, despite the fact ukuthi unemali and all that. Like njengokubulala, angibulali futhi angikwazi, yayibona. So kukhona izinto vele shaya umuntu ngestroke, cha angikwazi, ovutha lapha angibazi, uyayizwa lento. But ukuthi ngikusithe ezitheni zakho ngiyakwazi ukuthi ngikusithe, ukuthi mhlambe siphindisele ezitheni zakho, then lapho ngiyakwazi ukuthi ngikusize, ukuthi udlise umuntu wakho umbambe sibambelelo ngiyakwazi ukuthi ngikusize. Anginaso isithembu kodwa uma ufuna isithembu ngiyakwazi nakho ukuthi ngikusize, sihlale nje isithembu sakho, sihlale nje sibe nje. But when it comes to ukuhlola okufikayo kimi abangitshela kona, ugogo lo athi Vusi ithi ngivele ngidlulise the way ungakhona, because kusuke sekusho ugogo, yayizwa lento. So be prepared, yenza ukuthi uyazinikela, uzimisele, umamele, ubuze la ungazi khona noma ungezwanga khona noma la ungekho sure khona, because nakithi kunzima, it's not easy, it's not easy. And kubhlungu sobona indoda endala ekhala esigodlweni ekhaliswa yinhlungu ezenzeke ekhaya, nawe uyawazibamba ukuthi into ekhona vele emndenini wakho, noma mhlawumbe into ekhona vele le empilweni yakho. Kunzima kakhulu, nathi we don't enjoy, but then because you paid your consultation fee, then kumele senze lokhu ekumele sikwenze, then la unga understand khona uyabuza, mkhulu la angizwanga kahle man, bothini mkhulu la man angizwanga kahle bothini, or labo chaza ukuthini, or manje oba le situation seyingale ndlela lena kumele ngenze kanjani, then mina I'll be there to assist you. Kama usasokuyi Vusi Mabunda. Thank you so much for subscribing. If you know you haven't subscribed, please do so. Click that red button elibhalwe subscribe, and then you click libe gray. If you gray, then ilekele linjalo kusho ukuthi subscribe, then ngiyabonga kakhulu, I really appreciate. And then ngicela ulike, ucomment, maningi ama videos ewakhona, you can bench watch them, and then there's a lot ozoyifunda kakhulu. Ngiyabonga mina Germiston Egoli ku 0849729634 0849729634 kulapho sibuka khona. Thokozani.